Goed, dames en heren, ons gaan begin met die veiling. So ek moet die sitplekke inneem asseblief toch. Baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. Wonderlike span hierso en baie goed georganiseer en baie welkom aan julle almal en ons sien uit na 'n lekker aand en dit gaan ons maar altyd vir 'n goeie doel. So die geld wat jy spandeer is nie net vir jou plesier nie, maar ook vir die toekoms van julle kinders en ander ouens se kinders. En ons is in 'n bevoorregte land, ons is in 'n bevoorregte omgewing, ons is almal bevoorregte mense. En as ons kyk wat in die res van die wêreld aan die gebeur is, wat vir julle almal weet, dan voel ons eintlik half skaam dat ons so bevoorreg is hier. En baie keer dan sê ons man, mense wil land uit en hulle wil ander plekke toe gaan en hulle wil in ander lande gaan bly en hulle wil mense gaan oorsee en dan gebeur iets soos hierdie wat nou in die ooste aan die gang is en dan wil die mense terugvlug na Suid-Afrika toe. Dit is eintlik amazing. So ons bly in 'n ongelooflike deel van die wêreld en veral ons klomp mense hier in die Parel, ons is so bevoorreg dat ons weet nie hoe om ons dinge te tel nie. Baie welkom julle, ons gaan lekker saamwerk en jy het 'n kopersnommer daar, julle is geregistreer. En as ek die bord daar toeslaan by jou, dan moet jy sommer vir my jou nommer wys dat ons nie sukkel nie en dat ons lekker die veiling kan vloei. Ons wil dit nie uitrek heel aand nie, ons wil dit so gou as moontlik afhandel. Ek het hier 'n koperskaart van meneer Gunther Brechenham of so ietsie. Ek weet nie lekker wat jou van is nie. Gunther, waar is jy? Is koper 143. Gunther. Hierso is jou nommer. As jy wil, kan ek vir jou ietsie koop op die nommer. Kan jy dalk later net vir ons betaal. Hierso. Gunther, waar is Gunther? Waar is ook 'n pen? Okay, maar hier is jou nommer. Okay, daar is natuurlik 'n online komponent hierso. Met Meerkat se dames wat vir ons help. En daar gaan mense online be. So ons gee maar die ou wat daar aan die ander kant ver sit, gee ons die voordeel van die twyfel. So as daar 2 botte inkom en sy bot is eerste, dan gaan ons daai bot neem, dan moet jy maar verder by die kant. Ek dink nie hulle gaan ons baie ontwrig nie, ek sal sê die bot is online of hierso by ons, sodat daar nie onduidelikhede is nie. Goed, die veiling is basies, julle almal ken 'n veiling, julle was al almal op die veiling, maar ons wil net weet dat as die bot op jou toegeslaan word, dan sal daar 'n rekening vir jou opgemaak word daar by die kantoor. Gee die dames so 15 minute na die veiling en dan moet jy jou rekening gaan betaal. Dan sal al die fakture reg wees. Dan gaan betaal jy jou expenditure vir die aand. Asseblief tog voordat jy die terrein verlaat. Hou jou koperskaart lekker byderhand en dan kan ons lekker flink aangaan. Baie dankie. By voorbaat vir julle ondersteuning. Goed vriende, kom ons begin by lot nommer 1. 2 wilde varkies. Ons gaan sommer Rooshoek toe, net die ander kant by Wellington. 2 wilde varke, dag en nag uitstappie. En jy het 'n starterpack daarso met speserye en 'n biltong kerfmes ingesluit en is geskenk deur Andrei van Rooyen. Goed, en waar begin ons die eerste laaitjie daar? Kyk 'n bietjie mooi. Let's go 2000.
I got a 2,000. I got a 2,000. Thank you. I got a 2,225. I got a 2,525. I got a 2,5 and 3. I got 3,000. I got a 2,525 and 3,3,5. I got a 3,3,5. I got 3,5 and 4. I got a 4. I got a 4,5. I got a 4,5,5. I got a 5,5. 5 at 5,000 at 4.5, sir. At 5. I got a 5 at 5. I got a 5 at 5 days around now. I got a 5,000. I got a 5 at 5. I got a 5,5. I got a 5,5,6. I got a 6,000 6 days around now. I got a 6,000 at Marcus now. I got a 6,5 6,5 at 7. I got a 6,5 6,5 7 at 6,5 Hewitt. I got a 6,6,5. I got a 6,5 at 7. I got a 7,000 7 8. I got a 7,7. I got a 7,000 at 7 days around. Do it second at 7. Ayola Tandanya at 7,000. My bot after 778. And I got 8,000 donkey. And I got 8 days around now. I got 8,000. And I got 9,000. I got 9 days around now. At 8,000 Yabbit. At 9,000. Thank you. At 9,000. I got a 9 days around now. 9. And I got a 9 days around now. But Marcus da. At 9,000 all done. The bot after a nuke. It's Jobbit, sir, at 9,000. Ayola Tandanya at 9. Thank you. Bye-bye, donkey. 9,000. And the number is 26. 26. 9,000. 26. Thank you. Goed, dames, ons het die boodskap nou gekry daar. Dankie. Okay, ons is by pakket 2. Arno Bernard line from the Predator series knife spalted marble wood handle. Okay, dis geskenk deur nee, wag. Okay, pakket 2. Eienaar Arno Harting en kyk bietjie mooi hierso. Dis 'n Safari Outdoor. Waar begin ons weer hierso? R5,000. 5,000. Let's go 5. 5 at 2, 2,000. 2,000 hierso. En dan gaan 2,000. Wat maak ons nou? 2,000 daar. 2,2 gaan 2,000. En dan gaan 2,000, 2,5. 2,5 at 2,5 at 3. En dan gaan 3,3 gaan 3,3,5. En dan gaan 3,3 dan gaan 3,3,5 3,5,4. At 3,5,3,5 jammer. En dan gaan 3,3,5 at 3,5 at 3,5. En dan gaan 3,5 doet zeggen dan gaan 3,5,4. En dan gaan 4 dan gaan 4 dan gaan 4,4,5. En dan gaan 4,5 4,5,5. En dan gaan 4,5,5 en dan 5,000. At 5,000 nou dan gaan 5,000. En dan gaan 5 at 5. At 5 at 5,2. En dan gaan 5 at 5,5,6. And I got a 6, I got a 6,000 now. At 6,000 Yaman. And I got a 6,000 in Bonda, 6,000 on the shop. And I got a 6,000, 6,5. At 6,5, 6,5, 7, 6,5. At 6,5. And I got a 6,5,7. I got a 7,7. I got a 7,000. At 7,000 on my bot leader. At 7,000 now. At 7,000. At 7,5. At 7,5. At 7,5,8. At 7,5 Yaman. At 7,5, 7,5,8. At 7,5,8. And 8,000. 8,000 on now. And I got 8,000 my bot in the middle now. And I got 8,000 do it second up. 8,000 on this manier. 8,000 all done. 8,000 on do it second up matla. At 8,000 all done. And no more. Thank you. 8,000. The 9 number kiddo. Economy mooi sien nie. 137. 137 8,000. Lot 3. Ons is nou by Port Owen. Ons gaan 'n bietjie daar gaan kuier. Geskenk deur Kobus Mokke. 8 persone, selfsorgwoning, Port Owen, wegbreek naweek. Ons begin op 10,000 10,000, let's go. 10,000, let's go. 10,000, thank you. I got a 10,000, I got a 10,000, now I got a 10,000. I got a 10, I got a 10, I got a 10,000, I got a 10, 10, 5, thank you. I got a 10, 10, I got a 10, 10, 5. I got a 10, 5, 11, I got a 10, 5. At 10, 5, I got a 10, 5, 10, I got a 10, 5, the bot for. At 10, 5, 11, 11,000, 11,000, 11, 5. 11, 5, thank you. 11, 5 online. 11, 5, 12. I got a 12, 12, I got a 12,000, I got a 12,000 now. I got a 12 at 12, at 12,000. I got a 12 at 12,000 now. I got a 12 at do it second up. I got a 12, the bottom hook down 12 at 12,000. Ayola Tandanya at 12,000. Going once, twice, sold done at 12. 12,000. Once, twice, sold done at 12. Thank you, sir. 12,000. En wat is die nommer dan? Wat is ons kopersnommer daar? Nommer 3. Nommer 3. Sorry, ek hoor elke keer 4. Is dit 3? Nee. Koper 3, baie dankie. 12,000, koper nommer 3.
Goed vriende, nou is ons by ons vierde pakket. Lot nummer 4, 2 takbokke, 2 jagters. Paan seun dag en nag uitstap. Dis ook by Wellington, Noordershoek geskenk deur George de Toey. En ons begin nou. Hoe lyk dit nou? Let's go 10. 10,000. I got a 10, 10, I got a 10,000, I got a 10, 10, I got a 10, 10, 11, 11,000, 12. I got 11, 11, 11, 12, 12, I got a 12,000 on now. I got a 12 donkey, I got a 12 at 12,000 on now. At 12,000, I got a 12, 12, 13, at 13, 14, 14, I got a 14, 15, I got a 15,000, I got a 15, 15,000 on now. I got a 15, 15, I got a 15, 15, I got a 16,000, I got a 17, at 6, I got a 16, 17, at 7, I got a 70,000, 70 now, at 70,000, at 16,000, yeah, but at 16,000 on now. I got a 16, I should do it, second, I got a 16,000, 16, 16, 17, 17, 17, 18. I got 18, 18,000 on now. I got 18,000. I got 18, 19, I got 19,000. At 19, make it 20. At 20,000 on now, 20,000. At 20,000, at 20,000, thank you. At 20 now, at 20, 20, I got 20,000 on the bottle for now. At 20, I got 20,000. At 20,000 on the should I do it second now. At 20,000, the bottle for is at 20,000. Yola Tandanya. 21, 21. Daar kom hy terug nou. I got a 21, Night Bigilers for top book now. I got a 21, Mad Marcus now. I got a 21, Nulega now. I got a 22, thank you, sir. I got a 21 now. I got a 2022, at 21,000 on now. I got a 22,000. I got a 22,000, do it, second now. 22,000. Going once, I got a 23, I better stop there. I got a 23, Mad Marcus now. I got a 23,000. At 23,000 after me, I got a 23,000. At 23,000. Going once, twice, sold on no more. At 23,000 all done. Thank you, bye donkey. 23,000 rand. 15, 1-5. 23,000, 1-5. Okay, nou is ons by lot nummer 5. 6 Springbok karkasse, kopereel met skenker vir die afval. En 'n starter pack te waarde van R1,500 bestaan uit 'n verskeidenheid speserye en biltong kerfmes. Starter pack geskenk deur Andrei van Rooyen. Okay. Goed vriende, waar begin ons hierso? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. 15,000. At 15,000. 15, 12. 12,000 to leggen aan met 10. At 10,000 naar Hannes. At er 10,000 to leggen nou. At 10,000 dan kom ik mooi daar 10. At 10,000. At er 10,000. At 10,000 nou. At er 10 maar begin jullie met naam. At er 10,000 nou. 10,000 is dan mooi. 10 het uit. 8,000 dan. 8,000. 8,000. 8,000. 8,000 nou. At er 8,000. Dan kom ik mooi hier zo. At er 8,000. Maak het 5. 5,000 nou. At 5. At er 5 at 5. At er 5 at 5 at 5,000 nou. At 5,000. One bet. At er 5 at 5. At 5,000. 5,000. 5. Dan kom ik mooi daar. At er 5,000. Als jullie doet zeggen die zo. 5,000 rand. Tot zeggen allemaal klaar. Going once. Twice sold done. At 5,000. 6,000, thank you. 6,000 and now. At 6,000, that was close. At 6,000, at 6,000. Nou oprede kabel aan met die mense, gee my nog 'n bottie so. At 7,000, at 6,000 nou 7. Wil ek daar by jou? At 6,000 7. At 7,000, at 778. 8,000 wil ek daar by jou? At 7,000 jammer. At 7. At 7,000 dit seker almal klaar nou. At 8,000 dankie meneer. 8,000 nou. 8,000. 8,000. Die bot lê by jou meneer. At 8,000 as jy dit seker hierso. 8,000 rand, all done number. Thank you, sir. 8,000, baie dankie. Wat is sy nommer? 141. 8,141. Okay, Lobster and Associates het geskenk 'n gevoerde reisgeweertas. En dan by dit 'n volledige skoonmaak en diens op die vuurwapen van die keuse. Okay. Kan ons 10,000 rand begin daar? Met 10. Waar begin julle met daar? Kan ons 5 begin hierso? 5,000. 5,000 rand liggen nou. 5 liggen daar. 5,000 rand daar. Kyk mooi. 5,000. 5,000. 5. 5,000 rand dankie. En dan gaan 5 at 5. En dan 5,000. 5,000 rand daar. En dan gaan 5,000. Kan ek 500 botte vat hier?
Dankie. And I got a 5,000 is all. And I got a 5 at 5 days on. I got a 5 at 5,500. And I got a 5,000. And I got a 5,000 5,500 at 5,500. And I got a 5,500. Well, I can be yellow at 1 bet. And I got a 5,000. As you're doing second is all. 5,000 rand. Good second on Matla. 5,000 all done. Of 5,000 rand. 1 bet all done. Baie dankie meneer. Koper nummer 71. 71. 5,000. Goed vriende, ons is nou by lot nummer 7. Buffelkoei, dag uitstappie by Grootvies aan die Kraal. Geskenk deur Jan Brink. Jy ry net hier om die knop. Wat kan jy al die buffel sien? OK. Net hier om die draai. Lot nummer 7, waar begin ons hier so? Kyk bietjie mooi nou. Oefen net jou voor die tyd ordentlik asseblief. Jy nou nie oorkom so daai man. Alright. So ons begin op 30,000 rand. At 30. At 30, 20. 20,000 rand nou. At 20,000 rand, dan gaan bietjie mooi daar 20. 20,000, 20,000. 15 gaan ek julle begin daar. En dan gaan ek 15, dan gaan ek 15,000 rand nou. En dan gaan ek 15,000. En dan gaan ek 15, julle met mooi ding daar 16. En dan gaan ek 17. En dan gaan ek 17, 17, 18. En dan gaan ek 10, 18,000 rand nou. En dan gaan ek 10,000, dan gaan ek 10, 19. En dan gaan ek 10,000, 18,000 rand lekker daar by julle nou. En dan gaan ek 10,000, wat maak as hier so? 18,000, dan gaan ek mooi daar. 18, 19,000 rand nou. En dan gaan ek 19,000. En dan gaan ek 19,000 rand hier so. At 19,000, at 19,000 rand die bot lê voor my. At 19,000, dan gaan ek mooi daar. At 19,000 rand nou. At 19,000. As julle dood sê gaan die saam meneer. At 19,000 rand nou. At 1920. At 20,000 rand dankie. At 20,000. At 20,000 rand. At 20. At 20,000 rand nou. At 21. At 21 2. At 21. At 21. 21 dagen gevat. At 21 nou. At 21. At 21. Nou moet julle bietjie mooi ding daar. At 21 nou. At 21,000. 21,000 rand. At 21 as julle dood sê nou. At 21 dood sê almal klaar hier so. At 21,000, 21,000 rand, going once, twice, 22 online, 22 online, at 22,000 rand now, at 22, dan gaan ek mooi daar. 22 online, 23, 23 against you, now got a 23,000, 23,000, 24, 23,000 by Boda, 23,000 on the floor here, 23,000, 24, thank you, 24, now gaan nou weer, I got a 24,000, 24,000 on now, 24, 25, I got a 25, I love now, I got a 25 at Magazine, 25 at 6, 25 at 6, 25, yeah, I got a 25,000, I got a 25,000, I got a 25,000, do it, check it out. 25 for your lot and done. Going once. 25. Going twice. 25,000. En hy ou rook. Hy whole lot and done of 25,000. Bye, dankie. Thank you, sir. Bye, dankie. Koper 102. 25,000, 102. $25,000 by 102. Okay. Lot nummer 8. Lot nummer 8. 3 springbokke, vlakvarke, 2 jagters, 3 dae, 2 nagte. Selfsorg. Sluit die gebruik van die jagbakkie, slaggeriewe, koelgeriewe in. En as jy wil reël, dan kan jy nog wild skiet. Okay. Number 8. En ons gaan bietjie Adelaide toe. Ooskaap, Fort Beaufort. En die eienaar Marius Brits. Ja, dit klink baie lekker. Wil jy so naby jag nie, wil 'n bietjie daar ver kom. Alright. Lot nummer 8. Waar begin ons hier saam? 20,000 rand. 20,000, let's go. 20, make it 10. I got a 10,000. At 10,000 rand now. I got a 10,000, dan kom ek mooi daar. At 10,000 rand, die saam meneer, kyk, kom ek mooi daar, 10. I got a 10. Sorry. 8,000. 8,5. 8,5. Maar ek gaan 1,000 rand botte vat daar. 8,5. Dan maak ons dit 9. At 9,000, 9,000 rand lekker nou. At 9,000, at 9,000 rand op die vloer daar, wat maak ons hier so 9. At 9,000, kyk, gaan bietjie mooi daar. 9,000, 9,000 rand, 8,5 online.
585 online. En dan rijdt 585 nou. En dan rijdt 5 uit Margins zo. En dan rijdt 585 daar. En dan rijdt 5 uit 9, 9000 aan nou onder. At 9000, at 9000 aan daar 9. En dan rijdt 9000, ik zoek nou 10. At 10,000, ik zoek 10,000 aan die zo. At 10,000, en dan rijdt 10,000. At 9 onder in die hoek. At 9,000 is jullie dood zeggen daar. 9,000 rand. Is jullie dood zeggen die zo meneer. At 9,000 all done. 9,000 rand, all done, nama, het 10, en 10,000, dankie, en dan 10,000 rand, kom aan daar, hij drukt sy 3 in beseringstyd daar 10, en dan 10,000, 10,000 rand die zo, en dan 10,000, wat maak die zo, het 10,000, het 10,000, 10,000 rand, going once, twice, all done, nama, het 10,000, dankie, koper 7474. Okay, lot nummer 9, number 9, pakket nummer 9. 4 springbokke, ons gaan 'n bietjie Jansenwil toe hierso. Jansenwil, 4 springbokke, 4 jagters, 3 nagte, 2 dae ingesluit in die jag, dagfooie, jagvoertuig en die afslag en so meer. Okay. Goed vriende, let's go. En ons begin weer op 10,000 rand hierso. En dan gaan 10,000 doen liggen nou. 10,000, 10. 10 en 10, dan gaan 10,000, wat mag ons daar? En dan gaan 10,000, waar beginnen ons daar? 5,000 rand nou. Ek sê hulle laag begin daar. 5. Wat 5, dan gaan 5, wat 5, dan gaan 5, dan gaan 6,000 rand, dan gaan 6, 7, 7. En dan gaan 8,000, 8,000 rand nou. En dan gaan 8,000, dan loop hy daar. En dan gaan 8,000, 8,000 rand, dan gaan 8,000 by botter in maar daar. En dan gaan 8,000 nou. Wat mag ons hier zo? 8,000 rand, dan gaan 9,000 rand daar. En 9, dan gaan 9 en 10. En dan gaan 10,000, dan gaan 10, 10, 11,000, 11. 11,000 rand nou. 11, dan gaan ons daar. 11,000 nou. 11 en 12. En dan gaan 12, 12,000 rand, dan gaan 12 en 12. En dan gaan 12, wat mag ons nou hier zo? 12,000 rand daar. En 12,000, ja wat? En 12, 13. En 13,000, dan gaan 13,000 rand daar. 13,000. At 13,000 rand. My bottle hier zo niet meer al nou. At 13,000. At 13,014. En dan gaan 14,000, dank je meneer. En dan gaan 14,000 en 14,000 rand nou. At 14,000. At 14,000 rand, dan gaan 14,000. At 14,000 rand, is jullie dood zeggen hier zo. 14,000. 15,000, at 15,000 rand nou, en dan gaan 15,000, 15 in die middel daar, en dan gaan 15,000, en dan gaan 15,000 rand nou, as jullie dood zeggen daar, 15,000, are you laten dan hier, 15,000, going once, twice, all done, at 15,000. Baie dankie, 15,000 rand, wat is sy nommerkie daar? 80, baie dankie. Okay, nou is ons by lot 10. Geskenk deur Safari Outdoor, vriende. Abino Leipold Mackenzie BX verkyker. Lot nummer 10. R5,000. R5,000. Dames, we gaan halvers vat hier zo, nee? Is het recht zo? R5,000. R5,000, 5,5. 5,5. En dan gaan we 5,5. 5,5, 6. 6,000. En dan gaan we 6,000 rand, dan gaan we 6,000, 6. En dan gaan we 6,5, 6,5, thank you. At 6, dan gaan we 6,5, 6,5 now. At 6,5, at 6,5, 7. At 6,5, 7, 6,5, ja, but at 6,5, als jullie doet zeggen daar. En dan gaan we 6, 6,5,000. At 6,5 now. At 6,5, als jullie doet zeggen daar, wat klaar. At 6,5, 7. At 7,000 rand daar, 7. En dan gaan we 7,000, 7,5. 7,5, dankie. 7,5, 8,000 rand now. 8,000. 7,5, 7,5, ja wat, en dan gaan het 7,5, als jullie wat zeggen dan, 7,5, ja wat, het 7,5, 8,000 rand dan, 8,000, 8,000 rand nou, het 8,000, als jullie wat zeggen is zo, 8,000, going once, twice all done, 8,000, thank you sir, baie dankie, 8,000, wat is zijn nommerkie van jou? 137, 8,000, 137, 137. Number 11. Okay, dis vleisverwerking. Geskenk deur Jaco van Tonner, goeie hoop slaghuis, die welbekende goeie hoop slaghuis in die Parel. Uitstekende slaghuis,
wat oor jare bedryf word. 'n Slaghuis wat ek ook redelik goed ondersteun en wat uitstekende werk doen. Kyk gou 'n bietjie daar. Lot nommer 11. Die vleisverwerking, 5 klein wild of 1 groot wild. En ek vra vir julle R5,000. 5 to go. 5,000. R5,000. Waar begin ons daar? Kyk gou 'n bietjie mooi daar. 5,000, 5,003, R3,000. Ek gaan nou alweer vat hier so. 3,000, dankie. 3,000, en dan 3,000, 3,5. Hoe liggen met 3,5? En dan 3,000 nou. R3,000 is daar. En dan 3,000 nou. R3,000 is ook mooi. 3,000, 3,000, 3,003, 3,003, 3,5, 3,5, thank you. 3,5 nou. 3,5, 3,5, 3,5, 4, 4,000, dankie meneer. 4,000 nou. En dan 4,000, 4,5, 4,5, 4,5. Hoe liggen daar bij jou? 4,5, 4,000. Dis jou wat? Dis jou wat? Ja, ik ben homself, ja. At 4,000, en dan gaat 4,000, ik heb het ook al genoemd. En dan gaat 4,000, at 4,000, at 4,5 dan. En dan gaat 4,5, 4,5 nou. 4,5, hoe ligt het bij jullie? At 4,5, thank you. En dan gaat 4,5, nou kan je bij. Ik zoek 5,000 aan bij jou. At 5,000, wat maken ze nou? 5,000. 5. 5,000. Is het een boykie daar? Dank je meneer. En dan gaat 5,000. At 5,000 on now. En dan gaat 5 at 5. Dan gaat 5,000. 5,000 on now. At 5,000. Doe het zeggen dan. At 5,000. 5,000. 5,5. Ja, ja, ons bij om zo. At 5,5 daar. En dan gaat 5, 5,5 nou. En dan gaat 5,5. Wat maken ze zo? 5,5 on. 5,5. Als jullie doe het zeggen dan. 5,5. Going once, twice, all done. At 5,5. Bye, dank je meneer. 5,5. Wat is zijn nummer nou weer? 141. Julle hier by die kantoor reg? Mooi. Ek kan nie glo nie, maar ons is al halfpad met die veiling, nee, ons is nou klaar. Julle is wonderlik. Right. Number 12. Pakket nummer 12, lot nummer 12, noem het wat jy wil, Rooshoek, weer by Wellington, Livingston, Elandbul, dag uitstappie. Dat klink mooi. Dik sal ek daar by jou. Wat maak ons hier so met die elandjie? Right. 20,000. 20,000. Waar begin ons hier so? 20,000, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17. En dan gaat het 17,000, en dan gaat het 17, dan lopen we naar. En dan gaat het 18,000, en dan gaat het 18,000. 18,000, wat maken ze daar? En dan gaat het 18,000, en dan gaat het 19, 19, 19, 20, 20,000, en dan gaat het 20, 20, 20,000, 20, 21. En dan gaat het 21, dan gaan ze daar. 21, dan gaat het 21, 21, gaat het 21, en dan gaat het 21,000, en dan gaat het 20, 21, en dan gaat het 21, 22, en dan gaat het 22, 22, 22, wat maken ze nou? 23, 24, 24, 24. En dan gaat het 24, 5, at 25, waar gaan we nou? At 25, en dan gaat het 25 op die vloer. 26, 26 online, at 26 online, at 26 online, en dan gaat het tegen 26 at 27, at 27 nou, at 27 op die vloer. 27 op die vloer. En dan gaat het 27, at 27,000 aan, at 27, at 27, wat mag ze doen? At 27 na, at 27 nou maar klaar. 28, 28,000. 28, 29, 29, thank you. 29 make it 30. 29 make it 30. 29 dan gaan ons nou. En dan gaat het 20, 29,000. En dan gaat het 29 dan gaan ons nou. At 29 is jullie doet zeggen die zo. At 29,000. 29,000 once. And twice. 30, en dan gaat het 30, dank je meneer. At 30,000 aan, 31, en dan gaat het 31, 31, 31, dan kom je nou. At 31, 2, at 32, wat mag je nou? At 31,000, 31,000, 31,000. At 31,000 is jouw man meneer. 31,000 nee. At 31,000, de eerste maal, de tweede maal, en de derde maal, 31,000. Daar zijn die 31,000 bij, dankie. Dan is gauw een nummer krijgen daar. Net gauw een nummertje daar. Koop een nummer. Koop een nummer alsjeblieft. Ga nou vir jou gee. 109. 109. Kijk gauw mooi naar 13.
5 rooibok, vlakvarke, 2 vlakvarke, 4 persone, 4 nagte, vervoer tydens die jag ingesluit, dienste van 'n professionele jagter, afslag, koelgeriewe, die hele works, en ons gaan nou Richmond toe. Nee, ek praat nonsens, jammer. Messina, is 'n bietjie verder. Messina. Dit is gelukkig net 2400 kilometer. Okay. Right. Lekker ver. Bosveld, daar is hy nou. Kyk mooi. Waar begin ons? 15,000. 15,000 aan 16,000 at 16,000 at 16,000 at 16,000 at 16,000 at 16,000 at 16,000 online at 16,000 at 16,000 wat maak ons nou at 16,000 ek wag vir julle lot daar at 16,000 online at 16,000 at 16,000 at 16,000 at dis ook mooi at 16,000 wat maak ons hier at 16,000 ayola tendan 16,000 rand, 17,000 naam, at 17,000, at 17 op die vloer nou, at 17,000, at 17,000 rand my bodda, at 17,000, at 17,000 rand, at 17,000, at 17,000 rand, doet seker julle nou, at 17, julle doet seker allemaal klaar, 17, 18,000 rand, 19,000, 18,000 rand is at 18, 19,000. 19,000 rand ek wacht vir jou, 18 die bodda, 18,000, 18,000 rand die bot in die middel daar, 18,000, as julle doet seker, is dit 'n nuwe man daai? 19,000, dankie meneer. Had ek 19,000 rand nou. Had ek 19,000, had 19,000 rand, 19,000, had 19,000, had 19,000. 19,000 rand. Doet seker almal klaar. Ayola ten dan. Once, twice, so dan no more. At 19,000. Baie dankie, koop nommer 8. Ons is by lot nommer 14, pakket 14. Okay, nou gaan ons Windhoek toe, Namibië. Geskenk deur Henny de Wet. 4 gemsbokke, vlakvarke, 4 nagte verblyf, volle toegeruste eenhede vir 4 jagters, etes ingesluit en al die lekker goede. Lot 14, right. Kom ons maak 30, 30. 30,000, 25, 25. Had I got a 25, thank you. Had I got a 25 at 25,000 rand now. Had I got a 25, never yellow mooi ding daar. Had I got a 25,000. Had I got a 25 now. Had I got a 25, wat maak ons daar? 25. 25,000 rand now. Had I got a 25. At 25,000. 25,000. Ek is online. At 25 as julle dood seker daar. At 25,000 rand as julle dood seker die so maniere. At 25,000. 25,000 going once, 25,000 going twice, at 25, at 26 now, at 26, 7, at 27, ach, gaan hy nou weer, at 27, 27, 28, 28, wat maak ons daar? 28, 28,000, at 29, at 29, at 30,000 rand, at 30,000, at 30,000 rand nou, at 30,000, my bot, achter teen die Toyota, at 30,000 na, at 31,000, 31 na, at 31, at 31, at 31,000, at 31,000, at 31, en ek gedaan met 32, at 31,000, 31,000 aan die bod daar by jou meneer, at 31, as jylle dood seker, at 32, daar kom hy terug, at 32,3, at 33, wat maak ons nou, at 32,000. At 32,000 jy bod daar, at ek gedaan 32,000, dood seker daar, 32,000 rand, as jylle dood seker nou, 33, 34 daar by jou, 34, jy het nog gekom tot hier meneer, wat is die moeilijkheid, 34, dankie, at 34,000, at 34, die bot is hier by my, at 34, wat maak ons nou, at 35, waar gaan ons weer, at 35, wat gaan daar aan, 40,000, oké, at 35, my bot is achter nou, at 35, as jylle dood seker daar, at 35, 36, 36, 37, at 37 nou, 37, 36, 37, at 37 nou, 37, at 37, wat maak ons daar, at 37, kyk mooi, at 37, at 38, at 37, 37,000, vir die eerste maal.
38, dankie. 39. Nog enetjie. Ja, 39, dankie. Make it 40. Gelijk geld nou. 48,000. 4,000. Go for it, man. At I got a 40,000 now. At I got a 4,000 on now. At I got a 40,000. At 4,000 on now. At 40,000. You hoef niet te stoppen. At I got a 41. At I got a 41. At I got a 41 on open now. At I got a 41 2. At 42. At 42. At 42. Is jy uit? 41,000. Die bot lê by my. 41,000. Going once. And twice. Dankie, 41,000. Dankie, meneer. En wat is sy nommer weer? 141. Geef hom 'n lekker aan 'n klap daarso. Sê baie dankie. Dankie vir julle ondersteuning. 15. Lot nommer 15. En ons gaan nou al die pad Kimberley toe. Ons gaan bietjie Noord-Kaap, Kimberley, die hoofstad. Kyk, gaan bietjie mooi hierso, van die Noord-Kaap. 2 rooibokke, 2 springbokke, 2 vlakvarke, 2 nagte selfsorg akkommodasie. Right. As julle weg. Geskenk deur André Markgraaf. Okay, let's go. En begin my weer daar op 15,000. Dan gaan ons aan daar, 15,000. 15,000, kyk 'n bietjie mooi daar. 15,000 rand is ook, kyk 'n bietjie mooi daar. En dan gaan 15,000 nou 10. En dan gaan 10,000 dankie. En dan gaan 10,000 10. En dan gaan 10, 10 en 10, 11. 11,000, 11, wat mag is daar? 11 en 12. En 12,000 rand nou. En dan gaan 12,000. En dan gaan 12. En dan gaan 12 voor lekker daar bij jou. En 12,000 rand, dan gaan 12,000. En dan gaan 12 en 12. En dan gaan 12, 13. En dan gaan 13, 14. En 14,000. En dan gaan 13,000. En 13,000 is al. En 13, 14. En dan gaan 14, 14. En dan gaan 14, 15. En dan gaan 14, 15. En dan gaan 14,000. En dan gaan 16,000 rand. At 16,000, you at I got 16 met Marcus now. At 15, you at 15 now. At 15,000, I got 15,000 on the shop. And I got 15,000. As you do it, second now. 15,000. 15,000, 16, at 16,000, at 17, and I got a 70,000 on Lope, at 70,000, at 70,000 on. You'll have it for my guy now, at 70 now, at 70,000 on this okay boy, at 17, 18, 18,000, 18,000. 17 Jobert, 17,000 rand. At 17 is jullie doet zeggen dan. 17,000. Going once. And twice all done. At 17,000. Thank you sir, baie dankie. Wat is die nommerkie daar? Wat is die nommer daar? 101, 17,000, 101. Okay, ons gaan om die blad. En ons is by lot nummer 16. Pakket 16, lot nummer 16. Kudu, 5 springbokke, 2 jagters verblyf uitgesluit. Okay, en ons gaan bietjie Bridgetown toe hierso. Kyk, gaan bietjie mooi. Ons gaan Bridgetown toe. Goed vrienden, waar beginnen ons hierso? Kijk bietjie mooi hierso. En maak het 10. Let's go 10, at 10, 11, at 12. At 12,000. I got a 12, 12 online. I got a 12, 12, 13, 14. I got a 40, 40. I got a 40,000. I got a 15,000 on now. I got a 40,000. I got a 15,000 on. I got a 40, 15. I got a 15,000. I got a 15,000 on now. 15 wat mag is now. At 40, I got a 40, 15,000 in bottom in middle now. At 40, I got a 40, 40. I got a 16,000 on now. At I got a 16,000. At 16,000 on this. 16,000, 17. At 17,000 on now. At I got a 17 wat mag is now. At 17 my bot is at 17,000 before. At 17,000 on the leg now. At 17,000. 17,000 rand, lekker daar by julle, 18,000 rand nou, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000 rand daar, en dan gaan 19,000, 19, lekker by jou, dit gaan ek nou nie kan doen nie, at 19,000 rand daar by jou, 19, 18,000, 18,000, 18,000 nou, 18,000, 19 lekker by jou, is jy in daar, 19,000 dankie, en dan gaan 19,000, en dan gaan 19, make it 20, at 20,000 rand soek ek daar by julle, at 20,000 rand nou, at 20,000, jy wat, en dan gaan 20,000 nou, at 20, dan gaan 21, at 20,000, en dan gaan 20,000 rand by jou, at 20,000 is julle doodseker hierso. 20,000 rand, hoe lekker nou, at 20,000, going once, and twice all done, at 20,000,
Dankie meneer, R20,000, thank you. Koper 51, 20,051. Okay, nou is ons by 17. Suid van Windhoek. En dis geskenk deur Johan Liebenberg. 2 gemsbokke, 2 springbokke vir 2 jagters, 3 ander selfsorg in die jaghuis. En jy kan addisionele gelde betaal indien jy ekstra jagters het wat wil aansluit. Okay, julle het hom daar. Goed vriende, daar sê, kyk mooi, lot 17. En ons begin op R10,000. Had ek gehad 10, 15, hè? 50 gaan van die tader van die sing van stadig om te leer. Had ek gehad van die 15,000 aan, had ek gehad van die tader, had ek gehad 16,000 aan, had ek gehad 16,000 die bod daar, had 16,000 aan die so, had ek gehad 16, 17, had 16,000. Is dit jou bod, 16? 16 is hier so jammer. Had ek gehad 16, jy sê my met 17 gee meneer. Had ek gehad 17,000 nou. Had 17 dankie. Had ek gehad 17,000. Had 17,000. Had 17. Had 17 ek is nou op die vloer hier so. Had ek gehad 17,000. Had 17,000 aan nou. Had 17,000. Had 17,000 aan. Had ek gehad 17,000. Had 17,000 aan. As jy dit sê nou meneer. Had ek gehad 18,000. 18,000 aan nou. Had ek gehad 18,000 by bot hier so. Had ek gehad 18,000. 19 mag ek vir julle. 18,000 aan daar. 18,000. Die bot hier by my. 18,000. 19. At 19,000, 20, at 20,000 on now, at I got a 20,000 to leg a number here, 20,000, collect out, at 2019, 19, Jobert, at 19,000 on now, at 90,000, 19,000 rand, as yellow duet Segada, 20, at 20,000 on, I got a 20,000, at I got a 20,000 now, at 20,000 on now, at I got a 20,000, as yellow duet Segadizo, at 20,000 on, duet Segadamatla, 20,000, going once, and twice. All done. Number 20,000, thank you. 121, 141. 141. 141, 20,000. Goed vrienden, daar sê, lot number 18. Lot number 18. Ons gaan nou weer Messina toe. Doorbo in die Bosveld. Kyk mooi. 5 rooibokke, 2 vlakvarke. 4 persone, 4 nagte. Okay. Pakket nummer 18. Lot nummer 18. Right, en waar begin ons nou? Kyk 'n bietjie mooi daar. Maak het 15. 15,000. 15 om te begin. 15,10. Had 10,000 aan nou. Had ek 10,000, wat maak ons daar? 10,000 aan, dan gaan 'n bietjie mooi daar. 10,000. 10,000, 10,000, 10,000, dankie. Had ek 10,000, had ek 10,000. Ek het die voor by die 10, 11, 11,000 aan nou, 11, 11 en 12, 12,000 aan, ek het 12 en 12, had ek 12 en 12,000 aan nou, had ek 12 en 12, had ek 12,000 nou, had ek 12,000 nou, had ek 12, 12, 13, had 13,000 aan nou, 13, had 13,000, had 13,000 nou, had ek 13,000, dis jou man nou, had 13,000, 14, had ek 14,000 by die dokter hier so, had ek 14,000, had ek 14,000 hier so, at 14,000 on now, at I got 40,000, at 14,000 on now, at I got 40,000 now, at 15,000 on now, at 15 million, meneer, dankie, at 15 now, at 15, wat mag is nou, at I got 40,000 now, at 15,000 on now, 15, at 15, 16, at 16 now, at 16, 17, at 17, kijk van mij, at 17, wat mag is bij jou, at 16,000 aan die botlef voor daar, 16,000, 16,000, as jullie doet zeggen, hier samen, meneer, dat is jouw bot. Dis jou bod. 16,000, 16,000. Doet seker allemaal klaar. All done, 17. En dan gaan het 17, so. Ek is nog nie klaar met jou heeltemal nie. 18, 18,000. 18,000, dan gou 'n bietjie. En dan gaan hy 18,000 aan nou. En dan gaan hy 10,000. En dan gaan hy 10,000. Sy blus is amper uit, hoor, moenie worry nie. En dan gaan hy 10,000, die bot is daar. En dan gaan hy 10,000, wat maak is nou? 18,000 aan die so meneer. 18,000. Going once. Twice, so done. At 18,000. Dankie.
18,000, 29. Okay, nou is by lot 19. Ons gaan 'n bietjie Kennard toe. Kennard. Kyk 'n bietjie mooi daar so. Daar in die Noord-Kaap. Ons gaan 'n bietjie Kennard toe. Kyk 'n bietjie hier so. En dan Louis Boysen toe. 3 springbokke, Kulu of 'n gemsbok vir 2 tot 4 jagters. Right. Kyk 'n bietjie mooi hier so. Lot nommer 19. Ons begin laag op 10. 12. En dan gaan het 12 en 12, dan gaan het 12 harder nou. Dan gaat 12.000, 13 daar bij jou, 14 en 15. En dan gaan het 14, 14, dan gaat het 15, dan gaat het 16.000 aan nou. En dan gaat het 16 harder, en dan gaat het 16.000 aan nou. En dan gaat het 16 en 16.000 aan nou. En dan gaat het 17.000 aan nou. 18. 18.000 aan de 1900, 18 na, 1800, 18.000, 1800, 18.000 door wat maken ze nou, 1800 in die middel, 18.000 aan als jullie doet zeggen daar, 1800, 18.000 aan als jullie doet zeggen in zo'n manier, 1800, going once, 18,000 twice all done, at 18,000. Bye bye, dankie. Koop een 9,9, 18.000, 9,9. Right, dat is by lot nummer 20. En ons is weer by Kimberly Boshoff. Kimberly en Boshoff. Tussen Kimberly en Boshoff, 2 blesbokke, 2 blou wildebeeste, 2 sprongbokke, 3 nagte verblyf. 2 of meer jagters. Dis 'n goeie pakket dam. En wat begin julle by daar saam meneer? Wat maak ons nou? 20. At 20, 20,000 on, 20, 20,000, 20,000 on now. At 20, 20,000 on now, 20. At 20, 20,000 on now. At 20,000 on 21. Yen and 21, 21. At 21, at 21, at 21 now. At 21, Matt Magasda. At 21, 21, 22. At 22, at 22, the Botas Isha. At 23, at 23, 23. At 23, at 23, at 23, at 23 now. At 20,000 on now. At 23, at 24. At 24, thank you, sir. At 24, 24, 5. At 24, 24,000. At 24,000. At 24,000. At 24,000. Die botte achter in die hoek. At 24, jullie doen het zeggen nou. 24, 25, 25, at 25 now. At 25, at 26, at 26, thank you. At 26 now, animal now. At 26, dankie. At 26 now. At 26 is jullie doen het zeggen nou. 26, 27. 27 die kant. 27 now. At 27, wat mag is 28. At 28 now. At 28 now. At 28,000. 28,000. At 28,000. 28,000. As jullie doen het zeggen in zo'n manier. At 28,000. 28,000. Going once. Dat is jouw bot. Wil ik toch nou daar zijn consortium daar. 28, is jullie alright daar bij elkaar. 28,000 as julle dood sê maar 29. At 20, 29 en 29 at 29. At 20, 29, 29. At 29, 29. Kyk gou vir my. Maak het 30, dankie. At 30, 30, 30,000 aan nou. At 30,000 die bot in die middel daar. At 30,000 at 30,000 aan my bot hier zo. At 30,000. Kyk bietjie mooi daar. 30,000 aan die zo. 30,000. Going once and twice. All done. No more. 30,000 dankie meneer. Bye bye, dankie. Wat is sy nommertjie daar? 77. 30,000, 77. Twenty-one. Ons gaan bietjie. Kom ons hoog grond na my weer. Alla wereld. Kijk een beetje daar zo. Right, 2 gifsbokken, vlakvarken, 2 jachters, 3 nachten. Kijk mooi, ons heeft 10. 10,000, 11. 11,000, 11,000, 12, 12,000 now. En dan gaat het 12, 13, 13.
14, I got a 40, 40, I got a 50, 15, 16, 17. I got a 17 days around now. I got 18,000. 18 days around, I got 18 in now. 18 days around, I got 18,000 now. 18 days around, I got 18 days around now. At 19 days around now. At 19,000. At 20, at 20,000. I got a 20 days around now. At 20,000. At 20 days around the bodies. At 20,000. At 20 days and 21. And 20 online. At 21,000 online. Online now, 21. At 1 online 21. I got a 21 there at 22. I got a 22, 22. I got a 22. Yeah, but I got a 22,000. At 20 days around now. I got a 22. Shall I do it? Check it out. I got a 22, 22. 20 days around. Do it? Check it out. At 20 days around. As you do it? Check it out, Matla. At 22,000 going once. Twice. All done. 22,000 by Donkey Vars. Daai man nou. Koper nummer 22. 22,000 koper 22. Right, ons is by 22. En kyk begin daar, dis in Kimberley. Ons is nou by Kimberley, kyk mooi, Adam Barnard. 10 springbokke, naweek verblyf vir 4 jagters of 4 paartjies. Alle etes ingesluit, drank uitgesluit, gelukkig, anders die man bankrot. Okay. Right, 22. Ons begin daar. 30,000. 20,000 rand. 20,000. 20,000. 21. I got a 21, 22, I got a 23, 4. I got a 24, 25, I got a 24. I got a 24, 24, 5. I got a 20, 25, 26. I got a 20, I got a 26,000. I got a 26,000. 26, 7, 27, Naki. I got a 27,000. I got a 27, 27,000. At 27,000, at 27. At 27 now. I got a 27, die bot achter in die hoek daar. At 27,000. 27, 28 nou by jou. I got a 28 daar. I got a 28, doe het makers nou. At 28, 28,000 rand. I got a 28, 9. At 29, at 29, at 29, wat makers nou? Is dit hierdie lot? O, die spa vir die dames, 29. Besop dat die ding nie nou te veel geld gaan nie, hoor. 29, 30, at 30,000, 30,000 rand daar. At 30,000 nou. At 30, 31, at 31 daar. At 31. Daar's 'n spa vir die dames, 32, at 32, at 32, 32, 32, at 32, at 33, at 33,000 rand nou, at 33,000, at 33,000, at 33,000, at 33, at 34, at 34, at 34, yes, wie man op gelyk. 35, at 35, dankie, at 30, 35, at 35 daar, at 35, wat mag ons nou, at 35,000 rand. 36, 8 nou. At 36 is nou. At 36 daar. 37. At 37, at 37. At 37, 38. 37, 38. 38 by jou. 37 nie voor. At 37,000 rand daar. We gaan at 37,000. At 37,000. At 37,000. As jy dit sê daar. At 37,000. At 38 nou. At 39, daar kom nou. At 39, make it 39, make it 40. Make it 40. 39, Jobert. 39, Jobert, 40. 40,000 rand, dankie. En dan gaan we 40, 40, en dan 41. En dan gaan we 41, dan loop hy nou weer. En dan gaan we 41, wat maak ons daar? At 42, achter by jou. 42, kyk bietjie mooi. 42, kyk bietjie mooi. At 41, Jobert. At 41,000 rand. At 41,000. At 41,000. At 41,000. Going once. 42. And then gaan we 40, 40, dan gaan we 42, 3. En dan gaan we 43. At 43. At 43,000. At 44. At 44. 43,000, yeah, but I got a 43. Going once. Twice. Hold on at 43. Thank you, sir. Bye, donkey. 43,000. And give him my number now. 64. 23. 23, 23. 2 rooi bokke, 2 blauwbille beeste, 2 vlakvarke. En ons gaan bietjie Tabazimbi toe. Tabazimbi. Right. Ons het
18,5. Dat is eindelijk 19, maar toe maar. 19,000. 19,000. 19,000 nou. Kijk, begin mooi daar. Had ik 19, 18,000 aan, had ik 19,000, 19. Had ik 19, 19,000 aan, had ik 19, 19,000. Had ik 19,000, make it 20. At 19,000, make it 20. At 20,000 aan now. Had ik 19, 19, and 19,000. At 20,000, at 20,000 aan now. Had ik 20, 20,000. At 20, 20,000. At 20,000 aan now. At 20,000, dus jullie doen het zeggen daar. At 20,000 on diesel. At 21. I got a 20, 21. I got a 21, 21. I got a 22, 22. I got a 22, 3. At 22. At 22. I got a 22, 22. As jullie doen het zeggen daar. At 22. At 22. Wat mag is nou? At 22,000. 22,000. As jullie doen het zeggen daar. At 22,000. At 22, at 23, at 23, jammer. At I got 20, 23, 23, 23. At I got a 23, 24. At I got a 24, at 24, at 24, 5. At 24, 5, 24. At 24,000, 24,000, 24,000, 25. At 25, at 26, at 26, at 26,000, 26 bij jou. Hoe liggen daar bij jou? 26, 25 against you. At 25 die border. At I got a 25, as jullie doen het zeggen daar. 25,000. 26. I got a 20, I got a 20, I got a 26 at 7. At 26 at 7. At 26, I got a 26 against you. At 26,000 rand now. At 26,000 rand. Eerste maal. Tweede maal. Derde maal. At 26,000 rand bij. Dank je meneer. En, ja. Maar dat is allemaal vat voor die school. Ik denk zo. Hij is op die val van die hamer. 27, nee? Ik heb 27 dagen. Dat is maar voor die school, meneer, jammer. Het 27,000 rand. Mag het 28 bij jou? Geef hem nog een go. 28,000. 28, wat mag het nou hier zo? 28,000. 28 liggen daar bij jou. Het zeggen het 27 online. Het 27, wat mag het nou? Het 27 is jullie dood zeggen. 27,000 rand. Voor die eerste maal. Die tweede maal. Derde maal. Baie dankie. Online. 27,000. Hasai, 24. Lot 24. En ons gaan weer Windhoek toe. 2 kuddes, 2 gensbokke, 2 waterbokke vir 4 jagters. Hier is 'n goeie pakket. 2 jagdae, 3 nagte vir 8 mense. Kyk mooi. Kyk mooi hier so. 30,000. 35,000. 35,000. 35,000, 35,000, 35,000, 35, 35 online. I got 35, 35, I got 35 online now. At 35 online met morgen is zo. I got 35 met morgen zeg wacht voor jullie. I got 35 als jullie doen zeggen daar. 35,000 rand. I got 35,000, I got 35,000. Ik wacht voor jullie daar. At 35,000, at 36,000, at 36 now. At 36, 37 achterna. At 37 morgen, at 37, 37,000 rand. I got 37 met morgen now. At 37 die worden heel achter. At 37 as jullie dood zeggen daar. At 37 as jullie dood zeggen daar. 37,000 rand. 38 daar bij jou. At 38, dan gaan at 38, 39. At 39 make it 40. At 40,000. At 40,000 nou. At 40,000 sir. At 40,000 rand liggen daar bij jou. At 40,000. Go for it. At dan gaan 40,000. At dan gaan, is het een border 41. 41. I got a 41, 41, I got a 41, 41, 2, I got a 42, 42. I got a 41, 42, look at that now. I got a 42, but Marcus now. At 41, my border. I got a 41 in body gun. 42. I got a 42, 42. I got a 42, 42. At 42,000. I got a 42,000. I got a 42,000. At 42,000 going once. At 43. I got a 43. I got a 43, 44. 44, 44, 44, 5. I got a 40, 45. I got a 45. At 45, 45, 6. 46, 46, 46. Dame moet toch alsjeblieft niet naar een man plan nie. Die doen het nogal erg. 46. 46. At 45, die wordt achterna. I got a 40, 45. I got a 40, 45. I got a 45 at 46. 46, 47, 47, 8. 48, hoe liggen daar achter bij jullie nou? 48, dankie. En dan gaat het 48, 48, 9. Ons vat hem in de ronde. 49,000.
Nog 1000 rand gaan nie vir jou verskil maak nie, meneer. 49,000. 48,000. 48,000 rand agter nou. En dan gaan dan 48 as julle dood seker hierso. At 48,000. Vir die eerste maal. Die tweede maal. 49, 49, 49 het ek hier gevat. Maak het 50 daar. 50, dankie. En dan gaan dan 50, dan gaan dan 50,000. En dan gaan dan 50,000 rand nou. En dan gaan dan 50,000 die bot lê agter onder die casino. En dan gaan dan 51. En dan gaan dan 51, 51, dan gaan dan 51 en loop hy nou weer. En dan gaan dan 51 en 2. En dan gaan dan 51 en 2. En dan gaan dan 51, 2. 51 Jomet. En dan gaan dan 51,000. 51,000. As julle dood seker nou hierso. At 51,000. Go once. 52, dan gaan 52, hier is vars bloed nou. En dan gaan 52, 52 daar. En dan gaan 52, 52,000 rand daar. En dan gaan 52,000, 52,000 rand hier so meneer. 52,000 rand, 53, 53 nou, 53. Skap nog bietjie daai gekkies by mekaar, 54. En dan gaan 54, wat maak ons daar? 53, ja wat, 53,000 rand die bot agter, 53,000. 53,000. Going once. 54, en dan gaan dan 54, dan gaan dan 54, at 54, at 55, wat maak ons nou? 55, 55, 55, 54 die bord daar, en dan gaan dan 54, 55, en dan gaan dan 55, 55 die bord 10 ja meneer, en dan gaan dan 55 nou, at 55, daar skat hy op nou, die tyre raak nou pap, en dan gaan dan 55 die bord achter daar, en dan gaan dan 55 as julle dood seker daar, en dan gaan dan 55 as julle dood seker die so meneer, at 55, going once, and twice. All done. 56. Dat is een vars bloed alweer. At 56, hy het nou sy bankbestuurder gebel. At 56, 56, 56,000. 56, 57, en dan gaan dan 57 uitgesê in jou moer. 57, en dan gaan dan 57, 58, 58 daar by jou. 58, daar is nou. 58, 58, 58, 58, 57, 57,000, 57,000, 57,000. Going once. Going twice. 58. 58. 58. 59. 59 now. 59. 59 is nog lekker jong. 59, dankie. 59 make it 60. Dat is nou een makkelijke sommetje op de markt. 60,000 is al. 60,000. 59 met borda. En dan gaan we 59. 59 nou. 59 met morgens is al. 59,000. 59,000. Going once. Going twice, 59,000. Geef hom 'n lekker aan 'n klap daar, 59,000. Hier was sy nommer. 26. Baie dankie, 26. Baie dankie meneer, wonderlik, dankie. Dankie meneer, al julle onderbeheers hierso. Julle is maar nie dieselfde bootjie as ek. Is al ewige onderbeheer, daar is hy. Okay, nou is ons by lot nummer 25. Right. Gratis gemsbox skouermontering. Geskenk deur Douglas Cockcroft. Hy is in Port Elizabeth. Okay. 10,000 rand. 10 na gaan ons. 5,000 rand, dankie. 5,000. Jy leer stare. 5,000 rand. At 5,000, 5,000 nou. Ek gaan halwers vat hierso. At ek gaan 5,000 rand nou, 5. At ek gaan 5,000, 5,1 bid, 1 bid, 5,000, 5,000 rand nou. At ek gaan 5,000 rand nou. At 5,000, wat maak ons hierso? 5,000 rand nou, 5,5. 5,5. 5,000. Had ek gaan 5,000 dood seker nou. Had ek gaan 5,000 dood seker hierso. 5,000 rand, 5,5, dankie. Had ek gaan 5,5, ek gaan 5,5 nou. 5,5, op die vloer. 5,500 rand, ek gaan 5,5, ek gaan 5,5 op die vloer daar. Had 5,5 nou. Had ek gaan 5,5, as julle dood seker nou. 5,500 rand. As julle dood seker hierso, allemaal klaar. 5,500. Dood seker, allemaal klaar, all done. At 5,5. 6,000. En dan gaan 6,000 rand, dan gaan 6,000 rand 6. En dan gaan 6,000, 6,000 rand. En jy moet nog geen bok gaan skiet. En dan gaan 6,000 rand nou. 5,5 at 6. Ek het 6,000 rand nou. En dan gaan 6,000 rand nou. En dan gaan 6,000 nou. En 6,000 rand is ook geen mooi. 6,000.
Going once and twice, all done, no more. R6,000, 48. Ja, ons gaan dit nou doen, nee. Okay, ons gaan gou kyk wie daai trip gewen met daai oulike cruiser. Ons gaan die lucky draw gaan ek gou trek. Sê gebeur. O, Kryk gaan die trekking doen. Ja, Kryk gaan die trekking doen. Ons het 'n derde prys, 'n tweede prys en dan die hoofprys. Kryk, moet vir ons kom trek hier asseblief. Thank you, thank you, thank you. Die derde prys is nommer 344. 344. Waar sê jy met hier na toe kom? Kom. Kom haal jou prys. Ja, maar jy moet nie. Okay, jy wen hierdie oukie. Baie geluk, hoor. PG, baie geluk, hoor. Dis nou jammer jy het hierdie hoofprys gewen nie, maar jy het iets gewen. Volgende een. Nommer 364. Kom haal jou prys. ja. Kom haal jou prys. Wat jy nou? Jan Pieter, baie geluk. Ja, sê. Daar sê, gaan braai. Right, nou, vir die hoofprys. Die cruiserprys. Jy kan maar trek. 270. Daar's 'n wenner. Het jy 'n license? Baie geluk, hoor. Yes, dit is 'n lekker prys. Baie geluk, wat jy nou? François, baie geluk. Hy gaan lekker toer met daai cruiser. Yes, dit is 'n lekker prys. Baie geluk, hoor. Okay, as het 2 lotte oor. As het gou 2 lotte oor, daar sal ons bietjie daar gaan by lot 26. 2 nagte verblyf by Savanna Villas in Windhoek vir 2 gaste. En dit sluit in 'n wildbesigtiging. As jy daar in daai rigting gaan. Okay. Right. En waar begin julle by daar sal? Kyk my. R5,000. 5,000. 3,000. 3,000 rand. 3, dink gaan bietjie mooi daar. 3,000 rand hier so. 3,000. 3,000, dankie. 3,000 rand, ek het 3,000. En ek het 3,000. Ek sal klein bootjies by jou vat daar, 3,5. En ek het 3,000, 3,5. En ek het 3,000, 3,5.
At 3-5, dankie. En dan gaat 3-5, 3-5 daar. En dan gaat 3-5, 3-5, make it 4. At 3-5, make it 4. At 3-5, all done. En dan gaat 3-5. En dan gaat 3-5, as jullie doen, zeggen all done. 4 target. 4.5, 4, they're going to 4-5, they're going to 4-5, and they're going to 4.5, and they're going to 4.5 now, and they're going to 4.5, they're going to 4-5, at 4-5, at 4-5, are you not in done yet? At 4-5. 4-5, 5 target. And they're going to 5 at 5 days and on 5-5. And they're going to 5-5 at 5-5. 5-5, 6 target. 6 days and now. 6 target. 5-5, Jobbit. At 5-5, are you not in done yet? At 5-5, 5-5. Jobbit. 5-5, 6 target. 5-5, all done. 5-5. Thank you, sir. Bye, dunk. Oh. 6 target. It's very school, man. 6 days and on, Anton. 6 target. And they're going to 6-5. At 6-5. 6-5, make it 7. 6-5, Jobbit. At 6-5, Jobbit. At 6-5. 6-5, 7. 6-5. 6-5. Once. Twice. All done. At 6-5. Thank you, sir. Bye, donkey. 6-5. By a number. 61. 61. Okay, last lotjie. Lot number 27. Toxin chops. Jy braai saam met Faitjie. Jy braai saam met Faitjie. Braai saam met Faitjie. Online bid 5,000. At 5, I got a 5 at 5,000 under 5,005. And I got a 5 at 5,000 under at 5,000. And I got a 5 at 5,000 under 5,5. 5,5, I got a 5,5. And I got a 5,5, 5,5, 5,5,6, 5,5, 5,5,6, 5,5,6, 6,000. And I got a 6,000, 6,000, 6,5, 6,5, 6,5, 7, 6,5, Hewitt. And I got a 6,5 at 6,5. And I got a 6,5 at Legenda. And I got a 6,5 as you do at 7,000. And I got a 7,000 under. And I got a 7,000 at 7,000. At 7.5, at 7.5, at 7.5, and I got a 7.75, at 7.58, 8,000 on now, and I got 8,000, 8.5, and I got 8.5, 8.5 now, and I got 8.5, 8.5, make it 9, 8.5, make it 9, 8.5, make it 9, 8.5, yeah, but 8,500, 8,500, 8,000. 10,000, 13,000 on donkey here. And I got a 10,000 now, 11,000 on open now, 11,000, 11,000 on market 12, 11,000 on market 12. Donkey for your boat, hoor. 11,000 on the gun, 11,000 on Dwet Segada, 11,000, 11,000 as yellow Dwet Segada. 12, 13. At 13,000, 13,000 on the 13,000, like an RBO, 13,000 on now, 13,000, 14, at 14,000, and I got a 14,000, and I got a 15,000 on diesel, and I got a 14,000, and I got a 15,000 on now, 16, at 16,000 on now, and I got a 16,000, at 16,000 on the boat for 16,000, 16,000, as you're going to do it, second now, so 16,000 on my claw, 16,000 once. 16 to 17 at 17 now coming in, and I got a 70,000 at 70 now, at 70,000, 70,000, 70,000, 18,000, 18,000 now, and I got 18,000, daar gaan hy nou, 18,000, as jy dood sê die bod daar, 18,000, 19,000 aan die so, 20,000 aan by jou. 20 jaar, and I got a 20,000 I'll give you, and I got a 20,000 at 20,000 under, and I got a 20, 21, and I got a 21 at 21, 21, and I got a 21, 21, dan biggie boy now. At 22, at 22 nou by jou meneer. 22, 21 is agter. 21 is agter. 22, dankie. 22, 23, and I got a 23, 23, now look by now, at 23,000, at 24, at 24, now let me know, at 24, at 24,000, 24,000, at 24,000, at 24,000, does he last the lot of it by date, at 24,000, at 24,000, and I got a 24,000, as you're doing Segarisa, at 24,000, you lady bot, at 24,000, are you all at and done, yeah? At 24,000, by donkey 24, wat is sy nommertjie daar? Koper nommer 14. R24,000. Koper nommer 14. Ek sê vir julle baie dankie, ek is klaar. Baie dankie vir julle ondersteuning. Well done, julle het uitstekend gedoen. Veilig ry huis toe. En julle moet lekker jag, die mense wat die jagpakkette gekoop het.
Ek sê vir julle baie dankie vir julle ondersteuning, wonderlike aand, dankie. As meneer, ek dink ons kan vir Appie 'n lekker hande klap gee, die manier wat hy dit doen. En dan net voor ons uit mekaar uit gaan, meneer, baie dankie vir julle hand in die sak steek. Dankie vir julle ondersteuning, veilig ry huis toe, die dames wat die rekeninge opmaak, vra net so vir 15 minute, dan kan julle kom aflos hier. Baie dankie. Mooi aand vir almal.